Akariba kiago bagikundi kia Tujibebe ni borete MCA wao gucoka na kubatungatira na kuthama kambini ya Ngavana Kawira Mwangaza bariuga bo bate kuona matunda je MCA ojo guonka bakiongerera gote utungata barona kumania na untububu baugete kinyane bakugwata mbaru mubango jwa MCAs kuthithia budget iria ikagwetaga murandi na kigina kiaju baugete bubu bukabaguna na mirandi na bari na uma bakona nguge kiritika Motu ikare na chotariria. Akariba wandi yake agwira ni MCA Simon Kambingaroni mutongeri orora kwi mono no tongeri abathirikari ya Ngavana Kawira Mwangaza na MC ora withirite akirungamanaga na Ngavana Mwangaza kwegitarira jakire mithangiko yawe Akariba ne bashumiritie kugamwe na bo ni utheri ni untugutege ntubagunikite nakyo kumana no tongeri abo bakiwa kire budget ya mwanka yojo kuingo Jue tantatu ire irikanaga Ngavana Mwangaza ejanaga mirandi ya kigena kia mungana jwa milioni 15 wandi Akariba bariuga bone thinene bari na gute uguni bonete buru lakini kuningana ura njira ciathukire batu na rinya mpempite kumboka mateka thirikari nuntu yugite ni anenkanire milioni 15 ndene wodi ciothe cia Meru batwe 15 milioni cia gote cia tuthithia buru mu biashara wa sipsi oni ntetukagia nontu jagwe tutigita ndiguru ya twitita tutedio tuonete kumane na MCA wetu especially monoja mbao yenjiru au no teno etithitwe na mbere njotamu MCA wetu Kiambi nwe waambiririe guonka kumari kana kanini mwanka narua no onkaga na kiago kyo kirigetie maendeleo ni Akariba borete MCA wao Simon Kiambi kwebela kambini ya Ngavana Mwangaza atige kuonka ni untu kiago ora kugweta no ukigweta gekaraga mundune tiebela kuonka guku tukona kedairio ugategerwo na metho ya mega ike ya kwithiro baba kwebela kuonka bagatiga kuonka ibo bagotegwa metho ya mega tiga kuonka Kiambi uma gwangene milioni iji ukunenkerwe 15 ndikudira migutethia ndienda webere uchoke kire ma MCA jangi kenda umba kutetheka kethiro gatetheka Kiambi nontu wakarayo gionkaga ukua gwonka kankwenda kumenyithia atiri egita irejete kinya ringi na ria kinya tuwakwethera muthiene Akariba ni bethirite bakigwatanira na MCs bambunge ya Meru bakiuga ni bakugwatanira na etegeria riu MCs ria kuthithia mirandi igikairo na kigina giacho kiribanje iteje twithite mwanka jwa 2024 gwita mwanka jwa 2025 na batu Akariba kiago turienda budget ya 6 million nontu yeja igatuteja mantuli jetu jonde ikongera mbeca cia mbasari ana bombe kuthoma baba ingi ne kwathithia barabara cia tuibue na ndu cia tuibue MCA budget iria kuthithwa tafadhali tuthithirieni tukabugwata mbaru turirikaneni mbeca irikeja tona ndiguru ikithithwa bwa turia antu babetha uni ndongamiaja tugeta nambe na kubugwata mbaru na tona njira mono ithongi na tona mastima jau jagikirwa tukauga ibwaga na tukabwenda mono nkuruki MCA wetu atikwana guciungana na members bo bangi ba assembly aya 15 million ntije inaga ikeno ngakaikiria mwakuru we no tutethia no tayari na 15 million na itatutethia na ndio waingire ikatutethia nayo mawandine yake agogecigo mbunge ka Central Imenti nke report rand to shawero weekendi ria kwari etwa ni mutugi kare